चादा तरा कमीशन लवी हाइबगी प्रमाण पुथोकपा ngamlabadi jail da changbada akiba leite haina chief minister okram ibobina phongdokre amadi framework agreement ta karisu yaw de haina tattana phongdokrabasu agreement manung da yawi bu wafam sing miyam da khangan riba karigino haina hangbada union minister prakash javadekar na pakhum piba ngamkhidre खुरुमजरी मिरेंग ताबिरबा सिंह तराम नोकचरी पाव संदोक न पिजरी चादा तरा कमीशन लवी हाइबा सिगी चपचाबा प्रमाण पुथोकपा ngamlabadi ngasimak jail da changbada akiba leite haina chief minister okram ibobina ngasi haingang kendra da congress ki mirep oriba nawoibam ratan elias kapu gi nongmagi oiba political conference ta phongdokre kendra sigi manung chanba matai community hall da pangthokhiba thoramadu da AICC की जनरल सेक्रेटरी इमरान खुराई केंद्र की MLA डॉक्टर NG बिजोय अमदी मिरेप ओरिबा एन रतन याव नमियोय क्याना सरुक याखी चीफ मिनिस्टर न मखा ताना हाइखिबदा सेंटर अमदी स्टेट ते लेरिबा बीजेपी ना महाकपु करप्शन तवी हाइना ततन फोंगदोक के बवाफम मसी नोकनिंग बफावी आलान ब तौरबदी मरी लेनबा अथॉरिटी न थिगतुना आइन के ओइबा दंदी फंगजगदबनी मदुगी ओना तैनबदा बीजेपी न लाउदुना लेरे बोट फंगनबनी हाइदुना बीजेपी न पंगांग दंगांग दबा फै अनेम थाकी राजनीति तौबना करिसु कानब फंगलोय मार्च मरी द मियाम न याबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मियोय सिंग कानानो हाइबा चपचाबा खंगलगनी हाइखी लाउबा मयाम से मणिपुर के 18 जून दा इसा एनो ममन नाइदब तरा निपन हाट खरिबदुनी हुजिकसु अमुका हाट के हाइब्रा अमुका थुगाई के हाइब्रा NSN आयम का अरोन बा एग्रीमेंट तौसे आई ngरang प्राइम मिनिस्टर हाइबा मधु मणिपुर के ngam kai सोय दोदी मधु पब्लिक डोमेन द थंबदा सिनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिनी न पुथु याद्री सि करी नो बसेवा सिगुम्बा मणिपुर कायनना बसिनबसे लाइबा तांग मरी की इलेक्शन से दा बी फिटिंग रिप्लाई पीगदबनी सिगुम्बा कम्युनल होइबा पार्टी से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स किरेन रिजिजू यावना लुचिंगबा कयाना भारत सरकार अमसुंग NSN IM अनिना साइन तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर कायगदबा वाफम यावदे हाइना तत्तना फोंदोखरबसु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावदबा वाफम सिंग करिगी खंगहनरिबनो हाइना हंगबा वाहंगी पाखुम यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर न पीबा ngamkhidre ngasi nitai pachu thekta leiba BJP gi office ta pangthokpa paumui singa unabada यूनियन मिनिस्टर जावडेकर ना wahang asigi pakhum pibagi mahuta paumui singi imphal manungda अफब इसिंग थकपा फंगबा हाइबा वाफम ओइना हंगलखी पाउमी सिंगा उनाबादु दा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट भवानंद सुसरुक याखी प्रकाश जावडेकर न फोंदोखिबदा खुमन लंपाक इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT कांग्रेस सरकार न मोनुमेंट ओंथोकले जनरम गी मखादा स्टेट सरकार दा खुसिनखिबा लो फ्लोर बस कुनमंगा आरेमबदा मांगहंदुना थमले भारत न निंखा तंबा मतुंगदगी ngasi फावबदा अफब इसिंग थकपा फंगद्री नोंगदा दरकार लेबे इसिंग लनाई टैंकर अमदी बोतल दा हानबे इसिंग लेदुना सिजिनरी बीजेपी ना कांग्रेस सरकार की मथक्ता थमखिबु वाफम सिंह सरकार असना पाखुम पीबा ngamdri ngarang प्राइम मिनिस्टर ना नेशनल हाईवे हांगदोखहनबा हाइबे स्टेट की मखुता लई हाइबा मयक सेंगना थमखरबनी कांग्रेस पार्टी ना बोट थेंगनाबदा अकीबा फावरकपदगी बीजेपी की वर्कर कया अटैक तौबा हौरकले हंदकी मिखल असिदा बीजेपी ना सीट 90 की मथक्ता फंगदुना सरकार सेमगनी बीजेपी ना करिगुंबा सरकार पायरबदी ब्लॉकेट खुदक्तगी हंदोखहनगनी हाइखी Ibobi is shying away from his responsibility. Therefore, we are asking today his question. आपने 15 साल में पानी क्यों नहीं दिया? पीने का पानी लोगों को क्यों नहीं दिया 15 साल में? बताओ इबोबी, बताओ. टेल इबोबी टेल कि सड़कों की हालत, मेन सड़क छोड़ के जैसे आप अंदर जाते हो खस्ता क्यों है, बुरी क्यों है? Why ISBT you are making it as a monument and not as a interstate bus terminal? Why you are not using? Why the low floor buses? Talk of development, that was your job. Why you are not lifting blockade? That is your job. He is failing in his each job and raising questions, irrelevant questions. It is only state government which can take action. In a democracy, in a federal structure, central government cannot interfere in the law and order situation unless
State government asked. We have given forces. They have to use it. They are not using it. So, it is ulta chor kotwal ko date. Even yesterday he promised, even if today he wants to order the security forces are ready. Why is not ordering? And that is the fault of Ibobi Singh. So people are throwing Ibobi Singh government out of power, lock, stock and barrel. They will throw them out and BJP will win hands down 40 plus seats in Manipur. Wangkai Kendrada Indian National Congress ki mirep oiba Okram Henryna mahaki election ki nomination file tawbada mamangi election amadi pangthokadoriba election ani asida piriba mahai thak khenaba pire masigi matang election commission of India da wakat khre haina Wangkai Kendrada BJP ki mirep oiba yumkham irabo nangasi paumi singa unabada phongdokre nityai pa chuthekta leiba party sigi office ta pangthokhiba paumi singa unaba amada mahangna makhata na haikibada Mamangi Tara Suba General Assembly election da mahaki mahigi thak asi Punjab University amadagi BA pass tawi haina palli aduga handak pangthokadoriba mikhal asida mahaki mahigi thak asi class 12 pass Manipur Public School CBSE haina palli amaromda mahaki mathakta company amadagi loan lawrubagi senfam singnana balak taragi aranda check pirubagi damak company asina mahaki mathakta case ama lokhatuna Chief Judicial Magistrate Imphal West ki makhada bichar chathari bani haiki As 2012 to Hibudo, Matadisha, see Columbia, highest educational qualification is the BA Punjab University Yorkshire. Shini. And the key 2017 for Master to Udolibese, see the Marilena nomination filed to Matamana, highest educational qualification is the pass 12 from Manipur Public School, CB, CBSE, duration. No institution, then no year, I see, your home focusing on the Yogdava. And the library. However, pass, Zahimari Mamanda, he was graduate from Punjab University. Then after 5 years, Handaki Togosidana, class 12 pass at the over. Adana, class Matsavra, it is quite reasonable, quite natural. Sequence of Matata Lakadam never. A sovereign in the Makata, say, it is very contradictory, it is not possible at all. Rosaki Seva Tokudaba, representative MLM, when a public Chitto say, Masi, Yam Sheriff on the lower, Magi Ek rules my family. Oinam Kendragi Manung Chanba Kaino Tongkada Leba Ngangom Lukoina Mikhal Gamari Lenana MLA Ibohal Big election Gichak Chanarami Hybrid Damak Nisabala Madi Lekai Miana Paraga Lale Haizan Kre Haina Media the Fundo Kibuwa from Yumpam Yau the Bani Haina Oinam Kendragi MLA Ibohal Binangasti Mahaki Mayum the Pangtopa Pamisinga Unaba the Fundo Kre Numidadi the Kaino Tongka Makada Lebangagi Farm the Gitabak Suru Raga Yunda Halaglaga Makoi Marina Masagi Pesana Chana Kibani Bhot Kamari Lenana Chak Chana Banate Haiki Nongmai Kapthora I Haiba Maralda Police na New Yama Faba Lakpada Lekai Mianga Police ka Chauna Muknaba Thokpadagi Police ki Gari Ani Akai Atoi Thokre Tha Taruk ki Angang Ama Yauna Mioy Ani Sokle Thodo Singase Ayuk Pung Taruk Makhairam Tabada Kuntrak Pam Awang Lekai da Thokibani Thodo Adu da Soglaba Mioy Ani Adudi KH Naravir Chahi Humfu Manga Amasung Mahaki Masunupi Tha Taruk Tangai Ribi Amagani Lekai Miyam Nadi Kanagumba Mioy Amatana Nongmai Kap Kiba Leiti Hairi Thodo Adu da Nongmai Kap Pi Haina Police na Hairiba DG Control Room da SI Oiba Maibam Khoge na Fongdorokpada ngasi ayupung mari makhairom taba matamda commando gi team ama laktuna mahaki mayumda thiba humba gi thabak tathaba loinana mahaku pharaga punana bahonarakpada lekai miyam sanglaktuna puba yaroi haina mukna rakhibani mahanga nomai ka khiba leite astigumba maral pishilik pastina ki ba pokhale haiki yamna leigrabani isasi mai di mittigi ei loirabani masai sida tawriba chaisda moina Rajniti da I want our king people say, a yam the labor TCD. Sumba, Kayasina, I tung the Kari Tolka the Habise, Masibo a key Rajniti.
खोगेनबु पुलिसना फारगा पुननबा होनबा अदुदा मियाम अमदि पुलिस अनि गी मरकता थोखिबा मुकनबा अदुदा पुलिस की गाड़ी अनि अकाय अतोय थोखि मियाम अदु कंट्रोल तौनबु होनबदा पुलिसना टियर गैस अमदि नोंमै राउंड खर कापखि थौदोक अदु यानिंगदबा फोंदोक्तुना खुंद्राकपम अवांग लेकाइदा लेबा डीओ ग्राउंड दा मियाम गी मिफम पांगथोक्तुना खुंद्राकपम केंद्रदा कांग्रेस बॉयकॉट तौबा हाइना लेपनखरे मिखलगी मतम नक्सलकपग लोइनना मागी मिरेप सिंह माई पाकना होनबदा अमना अमबु हुंदुना ngangnabag लोइनना खना चैनबगी थौदोक कया लेपतना थोरकली पावगी मरकथन नतेन बेक अमतंग लौजरी Baldev, a premium study circle, Uripo Koslam Likai Info, CBSE Holiday Special, Class 6 to 9, features, smart class, well-designed and furnished classrooms, experienced and dedicated teachers, good academic ambience and easy connectivity, a practical approach teaching style, hostel facilities for boys. For details, please visit Baldev office or call 8794609189. Oza, pain relief ointment. Khwang naba, tok sikpa, tang sikpa, phu naba ni singbada sinaba yarba, lipsa putna puthok saba. Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Ripo Green City की दमकता इकाई खुमनजरी बलेन ऑनर सिंह मदी पांथोई पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड PISFCL की मैनेजमेंट टीम गगी ओइबा अपुन बिफम ममा लागिबा मार्च की तांग तरुक निंगथौकाबा निमित की अयुपुंग तरा मखाई ताबा मतमदा होटल क्लासिक ग्रांडे दा पांथोक जरगनी इकाई खुमनजरीबा लैंड ऑनर सिंह मतम चाना लेंबिरक्तुना हारिबा मिफम मजिदा सरुक याबिननबा हाइजरी फेब्रुआरी की तांग कुनिपन फावद मिंग पिखत पिनबसु हाइजरी मैनेजमेंट टीम पांथोई पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उरिपोक इंफा Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Amukana taram nokchari makhataba pao. Congress tamadi BJP party ani asina Manipur gi apun bagi saktam ngak na bohonabada kanana hena achoba thodang lawi bagi haivasi handak UCM amadi CCS kena Jem Hall da pangthokhiba mirep oiriba singna ngam khayamadi integrity ngak na bagi wasak cherol ibagi thoromda Congress की मिरे मापन अमदी बीजेपी की कुनिथोय लाखिबा दुना मयक सेंगना ताकले हाइना खुराई केंद्रदा बीजेपी की मिरे ओरिबा एस सुसिंद्र न पाउमी सिंगदा फोंदोखरे आइबा मयाम से लोइन मखोय मुन्ना खोय खनब मदरका लेबा मोइना पंगलाउद लावनी थवाई यावरिबा मणिपुर कंदा यादे न हाइरिसे कनानो प्रजा मियाम मसी मयक सेंगबनेबा मोइना सुम नुंगामदे नुंताबो सुम ओइदबो गांदना सही अखोई ngarang prime minister जो सही हम खाई कई दो लेरुगे ना हंगबिरी दो याम चुम वाफम देबा मोइसे इशू लेत्रबा अदगी मोइसे तसेंग हाय कांदा मणिपुर प्रजा मियाम दगी अखोई की ओइ दबंग आंगबजी हेनमल लखिदना करम टॉपिक ता करम एजेंडा दा ngang na dum bada honna dan lerbo party maneba ओइनाम केंद्रदा MNDF की मिरेप ओरिबा लाइटोन जम थोइबा सिंगी फिराल चिंखतपगी थौरम ngasi कइनौदा लेबा मसागी मयुंदा पांगथोखरे थौरम अदुदा पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट बिजोय कोइजम CPI की L सतिन कुमार न चिंगबा मियोय क्याना सरुक याखी मिरेप ओरिबा थोइबना मियाम नेसागी हक सिनबा मतमदा मिरेप ओरिबा मदि पॉलिटिकल पार्टी अदुबु येंगलगा अफबा मिहुत खनबियु हाइखी बिजोय कोइजम न हौजिक लेरिबा मिनिस्टर MLA सिंगी थबक थोंग अमदि मतौ मोंग मतौ कया से प्रजा सिंह पेनरक्तबदगी अनौब मिरेप कया चोंथोरकपनि हाइखी अखै खेनबसि अदुगी वटिक लेबा अखैना ओइ मसि करिगिन हरगदि ममांगी तामना थगथिबा अदुगुंबा मियोय सिंगदा मदु मतिक सादबिने हेबसि प्रजा सिंह थाजबियो प्रजागी खंदबगिने प्रजागी खल्लगदि करिगी सिरेगी याबा थोय भोलबा थोलकरि मखोयदम तौजोना हाइगदरिनेबा अदुना मखोयना प्रजागी तरुक्तबसिंगदो मदु तौननब होनबदा अखोय यामबा श्री थोयबसि इलेक्शन कहन दरकार होय मियाम इलेक्शन में दरकार होय बसे ए वखल थमजनिंगी अपुनबा मणिपुर मतम इसै कांगलुप अमिगना लमदम अस्तिगी नहा ओइरिबा सैसकपा सैसकपि सिंह पुथोकनबगी पांदमदा लेपतना चथरकपा ओइना ngasi 19 बेस्ट ऑफ अमिग लिस्टिंग अनिगा 13 की मेगा फाइनल
Konung mamang de leba Chandrakriti Hall da pangthokre ngasigi mega final adu hogdokpagi thoramda Art and Culture ki Director ki Shushila Ami ki President Sagol Sem Tijendra amadi isai gi lamda saknai raba mioi kyana saruk yakhi ngasigi competition adu da tongan ba district singdagi competitor tarana saruk yakhi competition adu gi judges na Hamom Kumar G Hem Chandra amadi Rajeshwari Devi na oikhi Congress Lok Janashakti Party amadi CPI gi worker tara tarena langthabal kendra da BJP gi mirep oiriba hanagi minister Ozoi bu sogatkre makhoi tara tretpu Ojoina harau tayam okre Tamelong da ADC member oiba Hatlung Dongel BJP da changlakre mahangna party da changlakpada Union HRD minister Prakash Zavadekar na harau tayam okre BJP gi office ta pangthopa mahaku okpagi thoramadu da BJP Manipur state ki president KH Bhavananda Tamai Kendra MLA Oiramba ki Khonbo Niumai Susaruk Yaki Hatlung Dongel na mahangna party as the changlakpa se mahaki praja singhi apamba amadi awonba chaukhatpa ma purukna bani haiki Prakash Zavadekar na BJP na paikhalakli bathabak thong singbu miyam na thajabadagi nongma gi BJP da mioi kya leptana changlakli haiki BJP is the trend now and more good people will join BJP in one week now. You will see a dramatic change happening on ground, even in the constituencies which are regarded as the bastion of Congress. We will demolish all and we will achieve full victory. Manipur Sarkar ki Assistant Public Prosecutor Imphal East ki Thopuramba TS Kunjo Bihari na thabak taki pothakibada mahaku farewell pibagi thawam ama CJM Imphal East ki court complex da pangthokre Delhi da best tawba Navidita Foundation amadi AR Foundation New Delhi na punna khusamnaduna piba award Humanity Achiever Award listing ni taratret Manipuri nupi M Daina Devi da pikre Daina Devi na Duty Queen category da award asi fanglakibani Pukhrambam thambal ngau ko bachahi Marifu humdorom suraba kongpal chingangbam lekai dagi ahalama chatkiba tang 18 gi numidang pung mapalom taba matamda mayum dagi thokibadagi hajilaktre hairi mahak foot manga enchi anirom wangi mamai koida nai kulai kuchuni mahak na mayum dagi thokiba matamda dark blue gi track pen ama set ki amuba machu gi sweater malit ki kanagum sting na mahak puthingna birabadi manak nakpa police station na traga chingangbam lekai de leiba pukhrambam achauba da pau pibiu haiki Loshilakpada maru iba pau amuka na pizari Chada tara commission lawi haibagi praman puthokpa ngamlabadi jail da changbada akiba leite haina chief minister Okram Ibobina phongdokre amadi framework agreement ta karisu yawde haina tattana phongdokhrabasu agreement manungda yawriba wafam sing miyam da khanghanriba karigino haina hangbada union minister Prakash Zavadekar na pakhum piba ngamkidre Bideng tabir ba singbu amuka na khurumjari